mayam khurumjari impact tv ki thodo watho amasung I pawda yumphum oiba khanai ne bi thomom oriba prime time discussion so manu hutna miyang tarbi punam po ang taram usri loina loina ngasi thokiba thodo wathok sing amasung hojik leiba issues ki matang da khanane nanaba ai khoi ani suba studio da lengsin dona leiba guest ani si anok da ai extreme right ta leba si tamo khoirom loya lakpa editor narol de thodang tamo bu ang da taram usri amasung welcome to manu hutna adu ai hack right ta leba sina veteran politician amasung manipur gi rajniti gi khetra da achauba thodang mol darom ba aduga yamna parliamentarian gi oiba knowledge mayam khak su leidana ekhoi gi manipur prajada wakhal lok sing kyam su pibiram ba aduga hojik so han balaitana hotne ba dum veteran politician ekhoi gi uncle ojoini ko uncle busu taram oksari and welcome to manupuna tamodgi hana khangjani posi ekhoi gi drafting committee gi ekhoi gi member ahum khak ekhoi gi ngasi pause sing da resignation to hobi gi pak sound khabar kagas pyam da phone re adu masi last di mla biren deny tawre adgi ekhoi gi dr nz bizoi deny tawre anand gi deny to pe ofum khak leire adu laksani ofum di ekhoi gi handaki robin hood misis ki matang judicial inquiry ama tawru gani harga hau tawdu ba duga masta involved ba police personnel di suspend tawduna thamba duga ngarang nahan khaki singjamai da nomai kap khibgi matang da suspend tawgi matang da ekhoi gi NGP joina habigi matungina madu da soning ba khar phongdu ubugi da maina hai khidur kanaw ma taw meuna ko tawruga lakon hai laksani wa hong di JCLP की माइकई दिगी नमु हारि पोसे डिलेइंग टेक्टिक्स ला नत्रगा अखुगी मरै अनि रोंबि थोंगला खाइना हाइना बम याम खले सिगी डेवलपमेंट म्याम सिंगसि ओरिबा सिनारियो से अनफोल्ड तोसे तमु कमाइना करिनेन लवि मसि होय सिने मणिपुर गवर्नमेंट की मागी सिंसियरिटी हैतारे थमुइ सेंग वाटपगी ममी दुनि तारिसि JCILPS na demand tore Manipur inner line permit system chana halu aduga mogi point manga yogba aduga mogi demand mayam lere government na madugi JCILPS na taliba demandu mogi hojik tawriba drafting committee sida sinaraga draft yohan banatra yohan da bajuna atuba question amani thamui sengna tawba aduga hojiki yam khara transparent leina thabuk tawba transparency yawda bai tare asigumba mislei aduga ngarang si drafting committee ki meeting du da ngachagi drafting committee ti yawriba MLA ohumjiki ngachagi point khara lebjani maramdi hojik ngachagi mahiroi Robin Hood lei khitebagi matang da Manipur government na judicial inquiry si probe tawna order thokre adubu judicial inquiry si tawna bagi makta madugi process ngasi bhawboda tawdri aduga JC ge Robin Hood ki JC ne demand tawriba aduga JCLP na demand tawriba Manipur gi miyam ne demand tawriba Robin Hood pu atamne na hat ke yauna hat ki brai bagi wafam da mara leibasing danji piu chairak piu suspend to wai wapam jida Manipur government na tumina election ki ba Manipur government na ngachagi maduda ngachagi action lo ruba suspend to rogadi Manipur police khuding ki moral se down to rani habi wapam da thaidu leibu da drafting committee de yor members ki market ki penda ba khara phongdok pa leibu jane aduda ngachagi ngarang kata thokiba nahan kata thokiba singjamai ki accident di lanai ni hajariba lanai rami sanabni hai adai party tobni hai madudai da changjaluba police ke mukna ba police ki SIM fazil laga thamba open nei ba toba madudagi kannana bu hona ba da rescue tongna bu hona ba nomai kap ki ba shok ki ba di lanai wina maduda Manipur police na natra Manipur government na yamna acte intentionally toroge acte SI do suspend toba aduga madude saru yorba BDF mayam loi terminate toba du hojik le ba issues dana interest lo daga lanai oiba personal kano dana kari dong interest lo lino adu sonda suspend toroga di Robin Hood har podi suspend to hai bu da ngasagi Manipur government ga ani ji marak ta chai na ba khala ku di song na ba dagi khara hogot na ba to da ngasagi mayam gi wakhanda aduga pau si sandorak pada moi si kano to gre resign to gre khot khre na sandorak po oirame akoi pauloi phongna re amadugum wafam tleitre hoi drafting committee gi ayamba moi draft to bolosle aduga Manipur government to pukhalagi am thuna khanena bi wafam te mi habisne adu draft to bu da JCILPS ne demand to ba point manga do yovra natra yawda bra bi wafam judi yamna mayek sing na ti haidri adu kari tholke judi yeng mina bata bani
Uncle Swadi Muk Laksani Posi, Hosiksi Drafting Committee, member Musul Dr. NZB, Haki Matuna, Masi Yam Advance is Lady, I am Belusil A High. Aduga, I am Belusil Hakanda, Akogi legal export, intellectuals in the academician, the JCLP, the opinion Sikto with the Hosisudum Haiba, JCLP Yamna, Yamwari Banuati of Fumsina, Hanigadum Nobat. Whom Marie sang the low keepers suggestion more ma'am to on the draft or on the last dummy will Muputropo from Halade, Tazabo Mangalam by from Malay. I don't know so how's it Maxito reporting see Numit Humnida Putopo Lubesuya Hena Akogi Samuel Weriba Kogi the vendor and Haitraga Amuk Akogis opinion suggestion sick away. Have you often select when delaying take this man ba at double standard man for the same quickly Bessinina. As I get JCLP ga Sakagi at this Makta trust the BCTM sound of Labina or a films in Mrs. Solution Tarapgi can see in the near future lady late and low. Tazen at the Bonina. Hangiba Tamibo question to the I then I want to Tambi, so I want to make Wali. I smile at Hamjaga. Was it drafting committee amana Billama PPR Tory? Amtuna Loinaba Moy Honor and Winnie and Adam High Pradana Amtuna Honor of Army. I want the opinion winner Yaring Madu Amtuna don't pay. Tawayang don't pay since Yarwin don't pay. Akoi Toriba. I drop Toriba bill say Madu drop the Viriba Mayam, a Kanga Hay Hage, Quedigi and a Kangba, Kumang Chokum, the Mangin Tava, Kanga Hay Mayam, the William Ni Toriba bill see a bill legislable. A draft legislative proposal is called a bill. Kaidonaba Manipumiam the Pamiba, Pandam do Madu Yainanaba Madu Pandam Doni. Aduna Madu Bill Tokanda, as I have tapi Remo, Loyana, Swahili Toduna, and I see Marie Mangani Mundolo near Dumbalate Cote. I have to Yampai Aduga. Moimer, the Canada boys in the Pujan Queen, dinner my arm the palm of my cave, the second of apple dog. Adubu, it is very unfortunate. It is really unfortunate. Karimukanda, Nuxit the Una Ling dead. There was something, therefore there was a rumor or whatever it may be. Karimakara Topuna Madu, we were from Lak, Madu, Levakta, Miam the Nuaita our Pon Bayaba Pun the Pon Bayaba Pony, Madu, I want to swim in the white of Howie. Madam D. Tauriba issues here, Tauriba wills here, Tauriba situation, they arrive nothing. Madu Yamna, seriously. Okay, low. Die, Madu, Yam seriously low die, Adu. Say, Loyana, to high grass, mine told them away. Cutting away, issue, Kara the Giana, the Karahen, Nana, than a Canada, Tawihen. It is very good. Ganatan tries the. What is democracy? Democracy is the governance. In other sense, it is a governance of the debate and the discussion and the dialogue. Dialogue, discussion, debate of the democracy. It is very good. I think Nangri should do as I want to and bigger. Carigino Angri. Okay, Angang, Robin, like to see there. Madu, I say, I am saying, I saw and I the party to get two guy the Tongana. Kana Amataga Samadana Lajavanap. At while Yam innocent Banga, Masay Tramata to Kasuama. Police number to Tugaino Honaganda, hardly and have said. It is really so. Madam D. Mother told you to Kang on the Gizukara, Kai and Bahaga like a man or of the Abison Pire, I had among Jona. I don't know. Madaita, like the Yam seeing our pony, Karimba Pabiki, Ihoma Labakanda, Madu Lakshanava, Toba Hibisiki, General Niti, Neo, Mayam Kangba, officers, Mayamna control told the supervisor, police force, some lady Maduna. Rubber bullet in a company high. The gear sail and pan bunny high.
gas hen pan ke palu rubber bullet na kabu karing bu kan miam tanghai ba hai basi ki tanghai na bi niom lai nomai kapoi na mestet na tok nomai kapoi ta hai ga mai de tu ma la kap ya ponte mai objective ti mi tanghai bani ki han bani khangan bani moi bu selan gi bani adu bu angang du to ri ba ta bu ti khara sok snu hai bi intention ama ga loina na kap do na u hal le anu masana judicial inquiry ta ya ba maram di police na mi halaga police na inquiry to bu di ya ba hona di madu di kari man mi ha pa man bi ja to di nobody can be the judge of his own cause aina la lu bi ja ain to ya di and the police is not competent and police department is not competent in another sense this government is not competent is not proper government ji proper way dia adu di masala judicial inquiry to tai judicial inquiry do to bu kan de yes judicial inquiry to the khara thin gre adu judicial inquiry to tai maram di judicial inquiry to thin dari bu phate maji yaring ge thin da ba phai adu ga sai imo kanona loyan hai ba police ki moral down to wa police moral down to ta ni na police moral down to ta ni police moral down to dana bagi aku ki sapu yan ga si la ba ko police moral down to ni na ko lei ko no madam di police moral down to ba yai police moral down to do yai moi marak to police apa ba yaram ba yai moi me am na ti kana no responsible lori ba mi du putoro madu dandi piu hai bane ba me am hai miat ba dandi pi dra ba aran ba to mong ta da ba dandi pi dra ga di lebak tu kari we re miat ba me am na mana phanga ba mong chum no me am na reward phanga ba promotion phanga ba matam do ma dei da soma ji kang gong jai ba ji matom do je re si matom do je re aduna zai ngang ni ba committee ki member ki marak de yen ri do in the sense phai aduga madu phai haidna ngangne biri du phai aduga maduna mu mapan tholok tam yam na to kan madu thaja war ka to pot amani madu laibak thi bane na khali ai matung da to bi no du mong da drap pajan sangham bio drap to bio miyam ga sana ba miyam na pam ba bill ama ning thi na puthong da hona bio akoi sajok hai ga dra blessing pijari akoi hiri live issue se masidi yam sensitive boy issue ni aduga saya sonda mayeng laikai asonda hujiki no mai ka pa ko da suspend tawre ko ga na ma taw na ri ju la la di suspend taw pai la la di chumam da na mong ta da di suspend taw ba ji pai arubu akoi gi hangningai oi wa di lai kari gi no jaw ro ba lei ba ki wa tho oi ba nu fa ma si ba gi wa na tamin lai ra ga akoi sonda amadu ga sangdam naru da line haibdina ti adu wafam dana swaina tawri ji kari gi no madu gi maram si seng har kanda there may be a lot of reason adu kari gum kanda di akoi sasum ji pressure gumba manti leiba gumba adu gumba da kari gum da hexat pasu yawi akoi gi kari hai ni posting hairon posting le so adai da posting to do ye kana to do no ye chawun gi ma sen pa ni ma di ga na de so ya ma gi ma ba ni ga na don da all these things that I know aduna it is not nice it is not commendable from me na koi ki potu sarwa potu loi no hundo ga son da mieng chang ba don mi am da on ba ji phajade ai sarkar ju phau nen khali khoi ngasi nai na ri ji tar ga me na ma ke don thabu tongna bai apel tongi uncle ya make sense tambiri taw matang se laksaning si ngasai gi trust deficit lebagi thaja ki bu pi bu to to onthorok ta bagi asowa miyam gi hose kanselak bane haina akoi sipa gi doctor na phungto ki bu lere adagi si JCLP gi mai kai dagi su thaja bu pi re thawuk to onthorok ta ba akoi gi biswas ghak oi dagi thaja bu mangan badagi ngasi phauda JCLP na masi thaja bu ngam da bani yeho hena kansin bagi ofum su phungdrok pa lekre matang sida hojiki haibi ofum da akoi gi Robin Hood hat bagi matang sida khwali yana na immediate oina pi gi da trust attention si ma gi suspend to gudaba officer natraga police personnel dugi mota ngarang nahangi thodok to pi hebni ado serak sida magi suspend to bugi office natabida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Center for Organization Research and Education ꯀꯣꯔꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ Ministry of Home Affairs North East Division ꯒꯤ Joint Secretary 이기ꯕ ꯐꯦꯛꯁ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ platoon of Rapid Action Force habit habigi wafum sila paganda aduki matik soning gon poe habidi Manipur gi police ki modernization kai sakre adugi mota Manipur police fazana effectively oina mob control to bagi training preview loina na rapid action government ohen bi ona hai tamogi wahi si hoji leba situation to kai ba oina low be relevance kai ba lei lo sume hojiki mob control tong na gi makta atofa rapid action force ki ngasagi platoon ani state government ni hai bisi center dagi sidi adum sim hai batare khoiding ngai di state sida leiriba state force ki machine ki aduki matik kyame aduga mob control to ba haitre hai bane state force ki machine ki aduki matik kyame aduga mob ti control to ba haitre mob control to ba haitram ni na center dagi mob control to ba action force ki mi thabir o hai bane mob control to ba heita baduna ne ba aduna maram oiraga ne ba asai gi Robin Hood series Robin Hood halis mob control to ba heiramaga di Robin Hood siramoi ngasi thoi be irang si makata na thomoi karigumba Robin Hood siramdra ba ngasi irang asmaina chauna su thomoi ba ai mamang de su panja khare Robin Hood ta kapi ba tiar gas fut kun tara kun gi ren soidani bam short ren soiba tear gas capacity akhoi 30 degree da kap kanda mob to control to hai bane direct oina mamai da kapsalamina akhoi tear gas na pan bi angau thothon noi ba angang du di mamai do pale hore manung de I jange lungs de I jange horhon yadre majugi thoi ba problem ne asukpa angang du su asagi mayam changna pukhana bukhona bada matam da leiba police forcing security forcing pukhat ki yadri ne aduga somdana JC amdi JC ILPS na mara leiba security personnel sing natraga madugi competent authority or police officer sing dandi pu suspend to hire kandana state government na auji khalijna maduda karigba suspend to roga di police sing moral down to ne have ne mara leiba sing cherak piba matamda moral down oidori kari ginusine tamone jogi tamoje ne pan bigre ko mara leiba police officer na targana police personnel sing dandi piba matamda moral down to dori sike maduna policing da natra security forcing da anuwo param tambiram kanda mob control to ba matamda mob se control to ba matamda direct mi harpe yade mi harpe ki intention leiba yati to ne param tambi dori mi hatpa yati hai bagi parama judicial inquiry na tambi dorob du da Manipur government na ngasagi leiriba security forces du gi moral down tauni hai bagi wakhalon khu puthore ijna di Robin Hood hatpa gi matang da misi gi matang da Manipur government na judicial inquiry ma probe tong ne thoi bo order si di thamui sing bu order na ti to adai da ne maduna ne ji jesi ILPS na iho si ngasagi name dhab leitriba JC against the Botan killing of Robin Hood force yamna pusalis yam relevance lei brasin relevance lei hai tare maju Manipur government se hoji president rule lakada hai bi akiba maju apprehension leba hoji BJP gi president akoi gi thanojum chawam di mai calling mayam Delhi de came to lei mayam na haina badam president rule ji masegi center ne intervene song ne the madu ngasagi lovi to bo chapni habi wafam ngani kyam chimam ka de de gonos isone dum khang mani line dum khang mani tabu tabu miyam na ngangne bi wafam ji adune ba hoji Manipur si mai ja Manipur gi miyam leita bam khang de numit tha mamuk si sabam thapam mam ta khang de angang sing mai masing tamba phang de bachin hes ki lamda kari gi lamda political amata yadrem ne ba lengak shasan dani kari ni khang amata yadrem hoji leiri si Manipur the government leibagi mami ta trabne ba lengak sachanda maung taraktra di center ni intervene to policy masana ta abne tamone ya mic sing thambi hoji lengak sasan gi akogi governance ki mami am ta tabla leitre loina na hoji si even PR lak da bu phaugi uthokpa yadam to uthokpa su dum leiri adi BJP ki delegation mana nu tiki chari maru marang yaw bachin jak sang si loina na sigi matang da akogi rapid action force si
Manipur asimba akhoi democratic oiba agitation sanction bakansa kaidabugi rapid action force deploy togino haiba wafung salai mramdi haiba singse Mumbai riots Mumbai terror attack natraga akhoi national disaster gumba da sinna bani aduga public ki sumba democratic oiba agitation da mkhoi kaidabugi akhoi kaudoi no haiba wafung salai adu akhoi makhata na akhoi makhata ba akhoi thodo wathok singsi akhoi khanabagi tanjalo jage adu matang sai break manu jage break ki matung da akhoi yam thuna hanjarake impact tv gi manu hutna miyeng ta dun lebi मानो नुंतगी चारिब मरु मरांग याव चिंजाकसिंग सियंग मसिन हक्चांगी पांगल अमदि लिवर सोहन बतना तना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंबा क्या नारकबिया इमाना पिरक हक्चांग आथुकनब हिदाक लैरिसिदि लिपसे नमानब सिंग नुंतिगी पार्टी सांगा चाद्रबदि सुक्या मग्याद्रबरा अदुमन खंगद्र माले मसिना पुक नाब थिनबगी अवाब थोहनब याय लिपसब नुंतगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यातब फली अदुगा चाकसु लामले लिवर बु फरबदि पुंसिसु सुपर हिट ओइरे break ki matung to mayam bom kana taram osari akoi nong ji makata na khana dagu report si ngasi kogi oinam lukhoi hariba kogi MLA hanagi wangoi assembly constituency gi sitting MLA si disqualified MLA hum to bud yaw khibani adu mangna writ petition amaka Manipur high court ta akogi file to bud gi high court of Manipur na state to khari state to khabdina mark si amohna MLA amoina wangoi assembly constituency asibu represent to bugi othopya be film du leire serak sida akogi joy kisan masana di Trinamool Congress की सेंट्रल लीडरशिप ना मकोई मसेल की डिस्क्वालिफिकेशन की फाइल केस अनुकंदा मधुदा वाही मता हरकिदे मपी मपो अबिगे रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व अमता लौखत लक्तब नमरम ओइदना अदुम पार्टी दे लेजररोय हैनंगसी मिया मांग द पब्लिक ता माना फुंदो खरे पार्टी सि थादो ओगनी हैबि ऑफम फुंदो खरे मतंग से खंजनि अंकल दे खंजनि सि हंद की कनो से यामना इशू अमसु ओकी यामना साउन की अकोई की स्पीकर की रूलिंग से यामना मतिक सादे यामना माय पाकते माना मिसयूज तवे हैबनि वफम मयाम खगलाई अदुबु हौजिक मिसयूज तवे हैबि पोट अमदि तादरो माले मरमदि पांगसागी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर संगगा लापकान स्टे गा लापसे पांगसगी अंकल से डेवलपमेंट से अकोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नॉर्म्स तो सुमना लाइब्रा नतगा मसिगी असुम से कई नोज तारी फिल्म से हंगी बुआ जे गोंदे यामना करा असुम बादि लाइव डेवलपमेंट से ai समाइना तौगे हजिकी एंटी डिफेक्शन लॉ अदगी 10 शेड्यूल आइना मयाम हारिसे मसिगी 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ इसे गी सांग वारी लेग्रे दु इरोय लोयबदा याम तांचलबदा भारत सोंथोक चोंकिन गी थबकसी याम कलकपदगी अकोई एंटी डिफेक्शन लॉ थोरे मधुगी एंटी डिफेक्शन लॉ दो अदे द शेडल निफान मापल लेरमी अदे अनोब शेडल मा हापचलगा भारत की संविधान की प्रोविजन खर सेमदोगा एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेडल हारिसनी हारिबत लॉ जी अकोई भारत याना ब हरब कांददी मधु खर सेटल तोब लॉ अमदोना लेरमी पुक्साई चाइबदोना अदबो सम लाखपदगी सुप्रीम कोर्ट अकोई सम केस में हम लानबदगी सुप्रीम कोर्ट ना करिगुंबदा एंटी डिफेक्शन लॉ द डिस्क्वालिफाइड तोरबे द MLA अमा मधुना मा सिरदी अपील हाइदे मोइना अदि स्पीकर की कोर्सी स्पीकर की ऑफिस सी मर्जी ट्रिब्यूनल ने ना सुप्रीम कोर्ट ना लॉक्तो ये अदुगा मोइना नुपादुना मद माना पामगदी माने स्पीकर की रूलिंग टू द पेन रगति माना अपील तो वे आनी ग्राउंड मरीदा बी सुप्रीम कोर्ट मरुदी स्पीकर ने पीरिब रूलिंग दो मदुना नेशनल जस्टिस द कायरबा संविधान की प्रोविजन द असोप पोयरबा नत्रगे स्पीकर ने मदु या मेला फाइदी वो ये हाइदना हाइरबा आइना पावर और माय प्राइवेसी पदों तो समने ना पावर गति याई हाइदना स्कोपी अदो हजिकी लोकोई की लेरिबगी केस तैदा होय करिंगु काना डिस्क्वालिफाई तौबदा कनागुमना से करिंगु काना लाइबक्तिबदी from sometimes it was happen some of the union minister came here and moi try the speaker gi ruling ga di pai hai ba and adu wada ga ngang ma it is not a proper madu hai bi ada oponi madam it is not the speaker and
ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯁꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯇꯧꯅꯤ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯠꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯌꯦꯁ ꯂꯨꯀꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ MLAꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯦ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯋꯥꯠ ꯏꯚꯔ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯜꯃꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯀꯩꯅꯣꯅ MLA ꯑꯃꯅ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ MLA ꯀꯌꯥ ꯐꯟ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁꯗ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯚꯣटिꯡ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯚꯣꯠꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣटिꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣटिꯡ ꯔꯥꯏꯠꯇꯤ ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯡꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤꯅꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇꯧꯕꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯊꯪꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯂꯦꯞꯄꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯕꯦꯟꯁ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯗꯕꯜ ꯕꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯖꯖꯃꯦꯟꯗꯨ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯅꯤ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯄꯤꯕꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥ MLA ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯨ MLA ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯌꯣꯔ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯪꯀꯜꯗ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILPCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯔꯁꯟ ꯎꯠꯂꯧ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩ ꯐꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯪꯀꯜꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ordinance ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ what is an ordinance ordinance ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅೋ ordinance ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯂꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ordinance ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯗꯨꯕꯨ ordinance ꯀꯧꯏ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ordinance ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ordinance ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯁꯤ ꯄꯣꯝꯂꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯏꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒ ꯂꯩꯕꯗꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯠ ꯏꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯅ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯅꯣꯠ ꯏꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯩꯗ ordinance ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯖꯥꯔꯤꯒꯗꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯂꯥꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯆꯠꯅꯔꯣꯜꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯨꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯧꯏ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯁꯦꯁꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 174ꯒꯤ 1ꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕ आर्टिकल 174 1 से सेशन जी कौवे सेशन जी कौरगा अमुक गवर्नर आर्टिकल 174 2 द सेशन जी मान लोई चले मधु पोरो कौ कौई नतग सेशन दु मान डिजॉल्व तब कौवे मधु की मरक लेरिबदो मधुबु
Article 174(1) na kauriba session. Article 174 da gi 2 na governor na house to porok to di marang to madu assembly no na parliament in session in logana. Now Manipur assembly si nahan kaugiv dagi mayam na haire assembly si koranoi eitho nu thono kau haire. They my coming is who time the county and the county na toroga now assembly is now signing die zone. What it means that assembly is now in session. Assembly is session lay because it is not prorogued under Article 174(2). Article 174(2) ki makha the assembly prorogued of the in such circumstances, no ordinance can be promulgated. Ordinance jari bi jati hai to khang de to aina hoje hairi sina ta karam ballo da karam ba ain da ko yimpham mo ga hai bno I to ai khang de hairi ba kangbu adu ga madu ya kang ai me am kangam dong mai ai ngon de im hairi sini maduna akoi samai na assembly session the leading the ordinance jari ne ga ai ngon de thong na nong ning ba phaw ba pot am ne na ma hai jab ngai je uncle the max na ordinance karma matam da jari ga de amasung magi timing haiba lei amasung magi jari ga de bi ni tin yong khar lei habi pose khang ga ngang ga di phang habi wa khalun su ya max na thambi loina nolen na ngasi manung hut gi thorom si lusin jalak pa loina na hoi myam di kanin bagi tanja to lak le loina na ngasi gi manung hut na saruk ya biri ba editor loya lak pa ko gi editor harol ge thodang amasung better politician ojoi uncle ani bo amuka na thaga so phundok sari loina na mi yeng ta bi punam gi kainin na bi athani sari na lo so